ratunar od pizza Cata Delfino, restoran u Forci, Havani pogotovo, puno hvala. Svi su lijepo pomogli da ovaj cijeli događaj liči na nešto. Ok, dakle, stigle su prijave. Kako stvari stoji, imamo 11 ekipa. Za početak bi molio suce da prestanu pit i da dođu naprijed. Tako, molim pljesak za suce. Ok. Ajmo suci za mnom. Ok. Vaše pozicije su tamo, pretpostavljam da vam je to jasno. Imate startne liste i sve. Dobro. Ok, glavni sudac, gospodin Andrej. Gospodin Andrej. Evo, sad kako budemo izvlačili ekipe, tako kada vam ja kažem, vi ćete pisati redoslijed, u redu? Ok. Sad ćemo početi sa izvlačenjem ekipa. Samo malo, dečki. Ok, evo ga, da mi vidimo kako će to izgledati ove godine. Ok, dakle, improvizirali smo malom Šeširiću ekipe u papirićima, zamotanima i sada će naš dragi kolega Mario, fotograf, službeni fotograf turnira, ima čas da izvuče natjecatelje, pa krenemo. Ko su prvi koji će biti u grupi A? Bez grša na licu, grupa A. Ok, ajmo sada vidjeti ko nam je u grupi B. Izgubljeni, grupa B. Kako se mi zovemo uopće? Kako se mi zovemo uopće? Jeste 12. Ok, drugi u grupi A su slabići. Dakle, slabići, grupa A, drugi po redu. Da vidimo ko nam je drugi u skupini B. Mučki provokatori. Dakle, mučki provokatori. Gdje vam je Mamić? Da vidimo ko nam je treći u skupini A. Čički žokari. Dečki, prvi put na ovom turniru, tako? Odmah prvo mjesto. Ok, svaka čast. Da vidimo ko su nam treći u skupini B. U skupini B, Cyberfry. Cyberfry, prošlogodišnji pobjednici. Nema aplauza. Nema aplauza. Mito i korupcija. Ok, koja nam je četvrta ekipa u skupini A? Amateri. Amateri. Tako je. Da vidimo četvrti u skupini B. Dream Team. Dream Team. To su, možemo slobodno reći, najjača ekipa u Baški koja je udrila temelje u ovo natjecanje. Da vidimo, Mići Pičići, skupina A, peti. Da napomenem, jedina ženska ekipa, molim aplauz. Da vidimo koji su peti u skupini B. Zlatne ribice. Ok. Da vidimo šesti u skupini A. Štate, nećemo dalje. ŠTBK. Ok, i pretpostavljam šesti u skupini B, ekipa Havana, tako? To je to. To je to.
Ok, dakle sada idemo samo skoknuti do naših sudaca da vidimo da li su napisali kako spada ove startne liste. Evo, delegacija iz International Pizzigin Association je ovdje. Da vidimo, evo dečki, tu su vam liste, možete provjeriti da li ste dobro napisali. Dakle, 6. Nije način, pa nije način. Ok, znači to prepišite onda na vaše liste. Dobro, znači suci vi ste spremni. Dobro. Bez cuge ne, a jebi ga. Ništa, onda ćemo ovako. Možemo reći ekipi bez grča na licu, nek ide na lagano zagrijavanje. Kako? Da snimati i kapirati. Ko neko je uzme, pa snima. Starimo jak se bez grča na licu, puši. Evo možemo početi, a? Ajmo tako želim. Čekao, krećeš tako i onda šta? Tražio sam neko.